sote na marmo yisi abande rango ninga gabana e poi ku yuda jete aki jetige namoda jetige Wachunjuge boss. Lakini wana naba denga na yeta chie nywe denga ngere kokamuka Amina nkonye yande nyesambe abantu abakonyora bayibire manyomo chief officer no yamama ndinga kigabana kanga bono ekoroma yakaberendinga ekoroma yakabere chireso chiango abe kwime ntoko endera negesa mugera ataje kurubogere aje kugabana aga mukamba ata musemo kalenji musemo ikoyo ni ntras matoro sigesa kuyeki ngenjo tiyo to koleche china no ninche moko nyoni mbwate chiche inkani tena simba yaya binte bitoko ina rutie abantu tena akusi mtuisaini ndokunyara kwa yani aba ikoyo musaba kalenji ni musaba gere abakoborera abana bawe mitigo museketa ndabaso Etwani Simba Garai Musibona wewe yani mitigo mopa Ntoisaini umaite echanero ro echenero to kora asneke asigete yomwele Yes Kanyama kake gakora mukake Ege tekekyo okonyore president yego demaki abagusi tutige ngo na butoko babanga Intuba gusi ntuliko bangwa lazima tuipange mtukana unajipanga wenyewe tuangalie checheke kitano mwenye likumwaka nyacha yako ule president abantu ababango tumwe namba tuanje tugaka ntutwe kabagusi around here etutaite tubeke chikura chete mese burunga echi wanyenduto tumudenga Mr. President chikura chete chinyiro ngibere no chirega niki kile sasa serikali unaitera umoyo wa mwitu wale ndio mwezi no era ingomo jana tinene na mutara ingomo tinenge nchi manyanga etuwa kachikura abantu registered voters bali 700,000 gusi abantu bawake kora boka 400,000 Nyamira abara around 300 abantu baka karibu 1200 aba ikoyo ebale chimilioni nye lakini kama wake kule bawaka bonse na umujumbe Nairobi the great north Madeleine a constituency ya mwaka wa 39 aba ikoyo 35,000 aba 25 aba 14,000 aba kamba 80,000 ichabe chinde 11,000 always nangu wanaleke na around 50,000 chikura ushigo omondo lele kwa na abaibere nomo ikoyo awaka 35,000 shows mwikoyo tayo konyo aitukeli ukwete urechera Usoka rwarete tukuteke bana aingaseto mwanyo mondo gaiga paradiso na chache na misini na tutakubwate kura na ndi tunyake na tura oroki Kenya ingaki mtuisaine mwanyo tuko twara mujumbe America tukatwara emea Canada ntubwatu mujumbe square gusi na kuru na aba Nairobi mtuisaine yes enda mama rasmer enda mama lazima tunyerezi na hiyo katora nyala konyereza onye ndoke rosibono ngakitega hiyo aba mbararo rumoroje nginjo bawunya ukwana ko chimutu nege sunte giuka igo nturigo kora cheche nege sakuyeki kuruga yanda yetenga yeko nyarikana 2027 gusi ntobwate 900,000 gusi milioni Nyamira to make sure to ikre 500 gusi 600 naba gusi bale Kenya nyende yonse toro gusi 20 milioni ibe
na hivyo tuanze kugamba next time wala kamuri ya kumuisa tumu ya wako mo chiwe no muraiga kebya bantu bwate kule na kebya kubwata week lazima wake kule magana ya hivi mati mtu apingita magana yelwe ya chief na muraiga